Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Kerusuhan di Iran terus berlanjut, di mana pengunjuk rasa kembali berkumpul di kawasan Saadat Abad, Teheran, meski pemerintah meningkatkan tindakan keras. Protes yang hampir memasuki 2 minggu terjadi di tengah pemadaman internet dan gangguan telepon, sehingga sulit terpantau oleh siapapun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Data lembaga HAM menunjukkan 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang ditahan. Pemerintah Iran melalui siaran televisi negara menekankan pengetatan pantauan, sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan akan menindak tegas demonstran. Pemimpin tertinggi Iran menanggapi kerusuhan yang muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dituduh memicu ketegangan. Pemimpin tertinggi Iran mengecam aksi demonstran dan menyatakan tindakan mereka membahayakan keamanan nasional. Media Iran pun menekankan setiap upaya provokasi asing akan mendapat tindakan tegas dari pihak berwenang. Situasi ini menambah ketegangan di tengah protes yang terus berlangsung di beberapa kota besar Iran. در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش. Sementara saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran saat protes anti pemerintah menyebar di berbagai kota Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyebut Amerika Serikat memantau situasi Iran dengan seksama dan siap membantu pengunjuk rasa meski tidak dengan pasukan darat. Protes di Iran muncul sejak akhir Desember di Teheran, dipicu memburuknya ekonomi dan merosotnya nilai mata uang nasional. Watching the situation very carefully, I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down, but this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT kasus pemeriksaan pajak di kantor pelayanan publik Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Informasinya sesaat lagi.